ngaklo banhiar suki larakan NATO ke pedang ya ke Ukraine. Keren penisai Presiden jong tegeri kata Zelensky. Tom tahun yang sengap kamunya ya kini video. Kai ke NATO bagi Ukraine. Lalu unu Presiden ukwa bagari jungka kan penisno berkati ke NATO. Presiden jong Ukraine kata Volodymyr Zelensky ha kendat sengi belalai. Walaupun benar uklo banhiar suki no naga kerdan Presiden. Larakan NATO ke kular ban penung ya ke Ukraine. Hapo kan hon jongka nang mata jing sengan jong Ukraine hadin habun. Namar laong bau Zelensky wasa kentok jur hak sarkar bertema jong US. Hapo ka jing alam jong Presiden bertema ke US Donald Trump. Badulong bau kwa bani kendu ya Trump swab Trump unlej bani kendu ya Presiden ke Rusia kata Vladimir Putin. Zelensky ujukan ya ke Ukraine. Bagdai ban ai ka jinglong dekat jong NATO kum subenta jong gano ka jingyete nangam tan pingkum no ya ka tega thama bat kari Rusia Henry ka tega kanun sundrop ka balam khamat dak Washington ka kendring din ban ai ya ka jingkular kum tawong lara don jinggermen ya ka jingsuk jing skan nangam ta ka Ukraine lara pidon kam sisa yang aban mino na kam jonga kata kam bangabat kum Presiden jong Ukraine ngalong bala penkre ngaklo ban ino ya kasugi Presiden ban bujuli ya gara ban penrung ya gari hapo jong kenhun NATO. Zelensky utram kiladon hak tmania nadu bagi he jong US bat Rusia kile kendu hak tayo beladap apo Saudi Arabia hak jing kendo bubunjan hak tayo beladam utram mulajar kerteng yo Zelensky Presiden jong Ukraine kum unung sensar donbor ulah kendo lamler bagi Ukraine kelas sedang ya thma bat ulong persa ke jingwat benya abalai lut bau Zelensky umlong busu tenat halaying Zelensky ulong ba semlas nyosi ya ke jingkran jeng uti Trump bat ulong bu balakre ban tenju ya ke jingdon buram jonggu hak election season bak an cipai ke lakot ha Ukraine bat uten welam jeng Ukraine ulah khotru ya Trump bonnya kendu ya haswa bunlej jekran ne kendu ya Putin ulah benrap balada kadon kajing seso kajing hete ban ailat ke Amerika banyo khamba ya ki marpo khendeu ki bakongsan jong Ukraine mentangan pensai sepi kendian ka ke NATO full form gemut North Atlantic Treaty Organization ya kan NATO leseng dari Amerika Kanada bat kibun kiri nepo ke kontinen Europe bat kajing temu jing seng ya kan NATO kalong ban a kajing yada lane kum kata kanhun sunrap lang ban a kajing yada ka bakerpang ya kiri gibran po kanato persa ya kari Soviet Union lane kum kata kari Rusia ka bikot mentah bat kajika terekam lane kum kata ka headquarter jong NATO kadon po kari Belgium hapo kanongba jong kari kata ka nongba Brussels bat ka ketem sipai pan kadon po kanongba Mons jong kari Belgium hi bat ya kenhun supaya jong NATO letip kum kita ki NATO respon fus kari Sweden kedegeri ka bakaddu ka banjon ya ka kenhun NATO lane banjon sepo NATO kata husnam arjar arpusau mensan senam bat kini gede kum peni happy mentra kiri ki wa kentup lang hapo ksatri jong NATO kata laipu tuli giri nepo Europe bat arteli nepo North America kata kari Albania, Belgium, Bulgaria, Kanada, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turki, United Kingdom, England, bat kari Amerika. Lara kajing sisok kajing kran hapring kari Amerika lane kinu bikmat jong Amerika ber Presiden jong Ukraine katau Zelensky kasaiso kaumut kari Ukraine kan sayo no banisno bat kane kenhun NATO ko bon tili kiri napo Europe bat artili napo North America kata kari Canada bat kari Amerika patang siyo banisno kari Ukraine spot NATO Zelensky kumalakular unhiar bino yar suki kum Presiden jong kari tangum nenam tagani video subscribe yang channel berpelawan ini orang belum video kublai sebut